January ni som pathum ni nga ni sang ni som ni pani ani Myanmar ram indo na thu thar le khovel chin thar beng fa zual thlir ho le don tiang Myanmar ram tual chung pasal tha te chuan January ni ko pathian ni khan Sagaing region a Burma sipai za som thum rual vel zet an chet le thu an soya in phenna tan thingtlang khomi pui an man khom chiam ni in an soi People Defence Force PDF thu puang tu chuan sipai then khathi Wetlet Township a Nuangbin Ji to Daya Monastery bula helicopter manga da ani thule then khatero kia helai mun hi pan ani thu soi Nuangbin Ji to hi han soi chiang lokela Sagaing region a hian district som pakhat le self administered zone pakhatoma Suibo district hi chimchak lama om Mandalay nen anin rina lai om ani Wetlet Township hi Suibo district hom chunga township paruk zinga chuan a chim to ber omania tuna kan soi Nuangbin Ji to hi khwa hi Wetlet Township khochak lama thingtlang khwa January ni li tholenia sipai ten helicopter pathum hanga an bei chiam kha ani hetianga sipai rual anin peinu thian thuang ni in sarku le thit sign khwa an pana he khwa mipui an hmu thei ang te man khomin Nuangbin Ji to khwa atanga mel somni paruk setala Suibo PDF te in kulna an bei zuya he mi mun an panna kong le PDF te in kulna an bei lai hian heng mipui te hi in phenna an mang tlat mai ani Suibo PDF thu puang tu chuan an mani Myanmar sipai ten chil puwa bom an chilo na tura an in venna kan ngaya hetinga civil mi tam takin phennan an man tlata wang hian kan tan du tha la beingot thei an nilova puak thei thil kama kan lo beina tur nge ya po chet kana thei lo ani ti na soi Myanmar sipai te hi ruam hana fel ang reng tak noya an che ti chiang leya an che dan hi ten omin dem om viama se an him pha ve tlatani sipai pol khathi somsari vel ni in pol khat dang hi za somnga vel an nia anin kara hian khotwal mi an man za vel zet an om tir tlata hei wang hian People Defence Force PDF pasal thate tan bei hlei thei an nilova anin khuana hmun ngei po an lo tlan chua san pha tok to ani chanchin thar ngai nom le beng fa tak thli chun zom zel teang World Health Organization WHO chuan Europe khomol pui chu cholka ruk atanga karya chungin Omicron COVID variant in atum chuak man vek don ni in an soi Dr. Han Klug chuan khothlang ratanga khochak panzel Omicron chuan atum meka Delta variant a in kai an pungchak don ti soi hei hi WHO in kumsang ni somni pani cholkar khatna a Europa rikai mi maktadoi sari chuang an omman bel chana a chhur lok na ani rikai tharza thi cholkar ni chungin tuna mi le ta tam ani man don ni in a soi Omicron variant chuan tuna hian khothlang lam atanga chaklam panin khomwal pui anwai meka kumsang ni somni pakhat top tlenga ramtinin an boi pui Delta variant ayana sa in kai an omdon ti in Dr. Clusian tu thar la khom tu te akom na a soi Shitila Institute for Health Metrics and Evaluation in a chhur lok na cholka rukatanga karyatin kara Europa cheng za ve aitamin Omicron variant hi an kai don ti asoi chu bok Europe le Asia ram laili te chu khothlang lam ram atanga Balkans lampana adar mek zela wangin boima bak ni in a soi ram tin hian Srileng wanga an din munte thoktu an eite invenna an pek le khotlagin an thir dan a zirin an lo mu chhon dona chumi an ma chhon dana chuan ai ngat don ani ati tun hnaya zirna chuan Omicron hi ama a COVID variant dang om to ti ai chuan natna athlem nep zok ti hmuania ma se in kai ol sam zoka invenna bikima la to te point an kai ol sam viau zel ti hmu chuani akai an tam chuan damdo in le thoktu in tailo a hlo om ber nia ngai ania thotan ni khan UK a chor sikai mi nuai khat sing ni sang ni jani somni pali mu belin mi somsari pasari in an thi bel boka damdo in tam tak chu thoktu kallo sikai punchak wangin in tailo din mona anding mek ani ramdanga po damdo in an boitana France
Health Minister Oliver Viran chuan karkalta khan January thla hi damdawi in tan hun khir ani dawn ti lo soilok to a Viran chuan Omicron kai te engkolna tur damdawi ina khum an da bel ti soya Delta awangin mi in ICU department an ti boireng ti soibok Europe ko chaklam Poland a chuan hri a len awangin mi nuai khatin an kai to ti soya Poland hi akai jinga thi tamlam mortality rate asang parukna ni in anram mi puiza asomli zet in vena lalo anibok Russia Consumer Health ho tu ana Popova chuan sarkar coronavirus task force thutkhomna Shrileng darzel tur hi thunun ani lo chuan ni khatha mi nuai khat kai antong don ni in asoi November thalai holvela ni khatha mi singli sangkhat zathum somthum panga kai anom nuwa ero tuna hian niamlam an pan mek ni in Reuters news agency chuan ata langa Popova i chuan anrama Omicron kai mi zathum panga an hria to thu soya hei aya an tam to ero aring tho tan ni khan damdoi siam tu Pfizer chuan Omicron laka mi veng thei tura duat bik vaccine an ti chuak thei hnai ti soin Mars thla a chuan an pe an ringa Christian na lama mi thiam te ro chuan mamo ani kher donem ti an la soi thei lo ani Ziak mi le activist Maya Angelou chu US Mint in poisa thir an ti chua thara mi hang mei chelang thei ma saber ani don I know why the case but sings ziak tu Maya Angelou hi nikum January thla a dan anga anin zia lu nuwa American Human Quarters program kal tanga lak lu ma sakber ani bok Angelou hi sangkha zakwa somni poriat khan Missouri a pianga Civil Rights Movement chung khan Martin Luther King Jr. le Malcolm X tenen an thokho thin ani Angelou hi President Louis Bill Clinton an lak lu truma lathu poim chamtu ni in kum sang ni sompani khan aboral ani US Mint chuan Angelou chuana American Quarter Cent somni panga chu an thon chuak tran to ti agency chuan ta lang America tana tholok le su su tu nei tha mei chi chuana poisa thir katlang zar thei hi kalom hle ani ti in Mint Deputy Director Ventris Gibson chuan asoi US Mint chuan sangni somni pani tanga sangni somni panga inkar hian ram chunga mi bik le sul su tu mei chi panga polin an mani chuana poisa thir ti chuak turin ruam man an siam te soi Treasury Secretary Janet Yellen chuan America rama mei chi chuan tak tak te kan ngai lu zia kan lan thir thei tur hi kalom tak zet ti soin poisa kan man lai kan thak dang lam dona piang hian kan ram chanchin le kan ngai lu zong te ba ka society anga kan thlen tui to zia kan trenon le thin ani ti in thu chu an siam poisa thira hian kum so ko chung chu US President Masaber George Washington le mu Eagle lem alo chuang tua quarter thar hi Philadelphia le Denver a cherne in Washington le Angelou lem hi a chuang to don ani World Health Organization WHO technical body te chuan tholeni khan COVID-19 vaccine kan man mek chu Omicron le coronavirus variant thar lo tur dang te laka min veng him thei tura thom thata ngai thuan soi WHO Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition Tech COVAX independent expert mi som poriat thu khom te chuan vaccine kan man mek te hian natna laka min ven theina le variant of concern wanga thina laka min ven theina sang tak nei ma se vaccine in chopol dan thak danglam chu kal khom te hian an rot ani COVID-19 vaccine kan man mek te chu hri in sian danglam zel dona tan siam danglam le thom that angai ani anti mithiam te hian COVID-19 vaccine sian chuak tu te chu vaccine pa ngai le Omicron tan bi ka siam vaccine na thodan en fia engtika nge vaccine siam danglam angai don ti an hria theinan data kim chang thelu turin angen Omicron variant chungchanga mithiam te chuan khovel huapa COVID-19 vaccine zawzo ka semchu apoimo thu an soi war hle ani thotani khan Pfizer chief executive Albert Bourla chuan Omicron variant tan bi ka siam vaccine angai tur thu soin an company chuan Mars thla khian tlangzar an tum ti soya Moderna company point Omicron do nei thei tur vaccine an boipui mek thu a soi ma se thlani tal nga alangai don thungani
WHO official te chuan vaccine siang dam lam tur hian khovel ramte anin thurual apoimo thule vaccine siam chuak tu te kwata chau dalo turin thupek an lo ti chuak to ani England chimlama Berkshire Windsor Castle Queen Elizabeth II chena chu ven himna chungchanga tun thlato patangin tlo phallo na mun no fly zone an puang don ti British police te chuan an soi Thames Valley Police le Metropolitan Police Service te chuan Windsor a thlo theina engchi po thlo khapna Restricted Airspace Order an dilna chu UK Civil Aviation Authority CAA te chuan an lo pom sak ani Metropolitan Police te chuan CCA nena an nge hi security lama inrem fel dan chungchang an en fel du wang ani thule invauna emo intelligence lam emo wang ani lo thun soi social media lama video dara hian Met Police te chuan Christmas ni khan Castle chunga mi pakhat Indian Sikhs Jaswant Singh Chel nia in child chuan Amritsara sangkha zakwa sompokwa Jalian Wala Bagha rong taka in thana a thlena wanga phubalak tumin Queen chu tha tum tian soi ani Henley Passport Index in World Most Power Passport Ranking ati chuathara Japan le Singapore ram passport chu sang bera anom du neta passport ranking hi passport nei tu in visa nei kherlawa amun tlo theisa ta tanga chhun in hei hi International Air Transport Association data atangin chutani Shrileng wanga ram sang sang ten travel restriction an siam te chu an chuna hian ngai tu tel ani lo thung ni kuma ranking siama khan Japan le Singapore hi topper ani dun towa Germany le South Korea ten dotin kumina ranking thara po an pani bok hian pani na anom le bok heti lai hian ni kuma a hniam pani Afghanistan le Iraq po ato ber le adot tu bok ani le ani India chuan ni kum ain ma ason le a ni kuma ranking somriat pathuma a omlain kumina chuan pasarina a om tawa mai Champhai district lirthei nei tu le khaltu pol te le Trade Union Paul Parukten Champhai District Magistrate Deputy Commissioner Maria City Jolison chuak tura Chief Minister Zoram Thanga an ngen na lekha ti dar ani lekha hi CM hena anla pelonia thudon ani bok Borsap Maria City Jolison chuak tura Chief Minister ngen na lekha ti dara Paul Ming Talan te chu Champhai District Truck Owner Association Mizoram Truck Driver Association Champhai Sub Headquarters Champhai 407 Truck Owner Association Champhai 207 Owner Association Champhai District Tripper Owner Association le Champhai District Border Trade Transport Union te anni Paul Paruk ta chuan an lekha Champhai chu India le Myanmar ram ria om ani thule chung ko tam takin sum dona in ngana tan an manna sathu an ta langa tuna hian he kan in ngana border trade sum dona hi dan cha in au meka keni border trade be chana motora ejong te pe chu atwar ber kan nge yang heng har sanna kan to na chana bultum tu ber Champhai DC Maria City Zoli arang theyang bera minson chu sak turin kan nge na cheti in an ziak heti la hian Champhai District Truck Owner Association big chuan January ni som pakhat thole ni khan thu chu siamin ku varo phur tu te ani thu an ta lang tuwa an kara phalo thil contraband atel kan changai lo bek chia le him lo po voi duai lo kan lo mu ve to awangin rui lo le ral thom le thil dang thalo ku wa beka da tel ani kan ring lo hulwala hetiang hi kan lir thei engkola man a om reng reng kan changai lo anti ram ria om ani wangin an ham that na nei ve chu chung ko tam takei bel ani wangin atok mai lo na turin an theina konga pianga malak zel an tum thu an ta lang bok ani Health Minister Dr. Alal Thanglin chuan Mizorama Omicron kai an la om lo nia an ria thu soin tuna hian an om le om lo hrena turin NIBMG a sample somkwa thon mek chu result an ngai chan mek thu asoi Nimina Assembly Annexa Mizoram COVID-19 leng din mun le malak zui dan tu soi ho na Health Minister chuan Mizoram a rikai singa Omicron kai an om le om lo hriat nan
National Institute of Biomedical Genome NIBMG Kolkata hi kan sample en dik thin na ani thua soya Health Minister chuan sample zali kan thon towa heng sample a hian Omicron mu ala ni lowa tuna hian NIBMG a en dik turin sample somkwa kan thon le meka a result ngai chan me kani ati Zoram Medical College a COVID-19 variant sang finfia theina genome sequencing laboratory chu man thei ala ni lowa trial run tan ti mek thu doctor thangte hian soin ataka mang thei turin ICMR pompuina an khang mek thu le man thei ani huna chuan Mizorama COVID-19 kaiten engsi bernge an kai ti a hriat thei zung to don ti soi Health Minister chuan Mizoram chunga sikai en kol na mun sang din mun te soya dedicated COVID hospital ZMC a khum zani somruk pariat omeka khum somthum paruk omna wachu Omicron veite tana da lok ani tu soya district sanga dedicated COVID health center DCAC somni oma khum zathum somthum pakhat om ti soi COVID care center 3C le community COVID care center 4C omzat po soin Mizorama mi sangni zakwa pali enkol theina 3C somsari pakhat omek thole 4C zali somthum pathum mi singkhat sangkhat zasari somria pani len theina omek thu asoi bok ole atomnan viewer ta hne rangen na hanse vele lokila viewer ta zinga kan channel min la subscribe saklo hi rom chuan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei te u tin kan video upload thar ta hi in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po khana ol samjong na tur ni dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya